Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu udomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshula wanono hu hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijalie heri na baraka. Mwenyezi Mungu yarpwene shari shahu wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yajalie kaswanda huma hun duniani. Mwenyezi Mungu yarisamihe makusani madhambi ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yajalie sisarma ze pieji zahema kababwa ne mabibi watsona hata ubinadamu shebazia hautabasamu na upasheo na ufedhehilana shani mrado jua ya ukaya houhimiliana hanjema rishangilane hanjema yondo aula hosonima mwanadamu rahana uhimiliana hashari na udezana haukanga mjokaya winjo alo harma zerezo zwa baba isa ziankili zerezo roziwa menye zesprit ebazia hao wapulanisheo ebazia hao hanimba fedhehi mwanyanya mtujua ye faida mwanadamu ya joka uhunra ekamru hafedhehi hau hapasheo hau ye kamru hajabanu ngwambombi wakati kao rija ngarjo ulawa nana waka wenji waka ya kwa wati nana nga waka na maana na mali kaziti nana nga wa majumba watushida walale majumba yao nana nga wenji na wenji wa prepare waje waloze watuwahi waloza. Mwenyezi Mungu ya watamani nyimlo harmwa nyimlo Facebook s'il vous plaît na mkomante mni justifie kanga mona ukaketubege ni joka ya ketubege ni kesur e kange bego nyimlo Facebook ni ndo solution ngwa jina. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema narnike musomwe maikao usiku leo tikanzani fanye deux sujets très importants sho wakati kona uniruhusu haukaya ibidi na disehazi 11h juste Tami ya baadi na dise live. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema narnike musomwema nyimlo Facebook mlente ni confirme ukaya ngamwishi yaondo na mne confirme ukaya ketubege ni kesur au kakeka Facebook giona retard miti shidina ka sérieux hauna shida nafanya message normal hauni partage ye connexion comme d'habitude parce que on ne sous pas ta notification comme quoi ngamwishi yao normal. Facebook wa zuhudi wa ngomana damu wala hitima. Paswa mwana wa mabise hula Facebook uga wajuka uka problemu na abu gejaka na problemu. Mbo désolé, ika ubege tika udesactive ye wifi. Ika haini error mwana lunu. Nga wadzadze wenju walona wana walevi. Nga wadzadze wenju walona wana maubi. Gawadzadze wenju walona wana masarambavu. Gawadzadze wenju walona wana wafiraji. Gawadzadze wenju walona wana wedzi. Gawadzadze wenju walona wana ikao wadungu mwedo mwii ka sha owadzadze hatu otsuhamba mwana ukwadulata. Jawenju wako ujoka ya mrujua hahuruma na nziani emanabu hanza mru hanziza mru Muhammad mana alaikum salam. Wa alaikum salam Abdallah Malek. Bonjour mama Inaya. Ikawa ye message nous gamazon beshe mzadze tsoi. Ye mzadze woyi, oyi mzadze ikao, ye mwana hemanyanya hamasuli faransa, oui DJ Saye. Boom, MDR, Inch'Allah. Ani mtije mrenge video ya juzibaga mjoka ya tunamuga jaji paro jolola, wala minjaju paro jwala la nilole, shamiga mjoko sikunjuka ulola sur le monde entier. Sinaka upara mdoni mlaliki nga mtujia banu nabe usiku kadha de halal usiku kadha de ukumbi ya wamadu nabe wenji wandarange video fantomu ya juzi ya mwanama ya kaulolo wasiyabo wani filme tiramu heno wakati na nzondo gona de zondo abo c'est pas moi wasiyabo wado coupe micro ilo rabato la mungu lolo wenji wanyo ga mjoka ya njajo paro jolola ni beha nyo hango eka
shaga mlolo halali haukumbi yunga mtojobwe hanywa wandu wa jonsi pia njaju parjo katini walale njalo la raha walanga mjoka holola yonzi ya njema si oblige ya sonsi pia hani mlu ya lole walanga mumbo mnezi mgoka wala waka unzunguwa shaga mjoka s'il s'agit de Thuram il parle le monde entier vient parler de moi s'il s'agit de Thuram wa mpublie Thuram ya wani mlugonza hunre visibilité hani mlugonza hunre ma abone hani mlugonza hunre vi parce que Thuram de ulo en actualité depuis trop longtemps. Il est capable de langue Thuram ou yabona de mupia ou renga publier. Essayez, bon, vas-y, tu me une opportunité. Et on dit abonné ou na nevumbu. Et on dit abonné ou na fanye ce montage. Et dit hata mudima fanye montage. Me tuez nguo gamjo abonné ou en partage. Je m'en bats le cul. Gasina message le très important dans du jongo zemdzadzetsoi. Nasem. Yemdzadzewoi haonesa upe unarohombi. Wakati kao ye mwana hahe woi ya mzaya woi mwana ikao bana harusi ikao ya subilwa woi ngujoda jinuse shafuha na woi mwana ikao ye kado eme o wakomori shuhanze magadla ye mwana mshe ye kanza mkomore wana hae ye mwana hae she mwana hae yonga kabila za mafrike wadu wanomeko urenga shaija ye mzadze woi gena mwana hahe ye mwana hahe mwana he mwanyanya wi salam mwana he mwanyanya haja unu Faransa banda haja ngoda ni hamzazi yani habiro barini banda habiro barini katina babandu wende chotu hamzaza au kemzaza we ha investise harumu msafaro he mwana he mwanyanya haja e mwana mshoi haja mwana mme e mwana mme woi ngarjuhamba mwanamme wako eli au kaka jamsafi kila zingo jina ya mbalende ya reme shawa julana ya mlole ula mwanamsha maboke kakweli ngona nzo karnauba karma mahadisi nso waone mama hangu uwa mama hahe mwanyanya mzaza hahe ula mwanamme baba hinga mwane soka nso habi ya nrabo wala ntina ula sawa katinga mjo hindo dahoni dambia mama hukaya emwana huwe timona karjashila rafanya maadi satahale sabaga ni manzoni mlole hanabia njeni huone izo njo kwanza nwambe bomzazi raheja kao ni kubalia endola dukaya emwana hao mnyezi munajalo wanao ntipia wanawashi wa kiama di mwana mshewoi haukaya rijojo karma mahadisi anabia kama hadisi kweli ngonanzo endambie mama hangu iko obligatoire nije njeni mwambie nuka mwanzo mwana hani na minja mjua ya johamba ukaya timhibi wala tifrekante daminae ula mzaze amwambia ukaya oima na he mwanama gamjohunika reponsi shaganjo para komori langu ula mzaze hasibala para komori shaha para hamenye wuhama gavroshi nsumjua yeje suhamba ukaya ngwanzo umjue c'est très facile ula mwanamme halini reponsi gaja pasa ila reponsi apara mzazi mzazamba hadisi shaga jordi hujibu sha kontinye ngwadisi ula mwanamshe c'est normal ngwadisi ngwa parana indi hata ula mzazi hakanza haraye sha ula mwanamshe baada hilo kahurumrume wa kweli mwanamme wa kweli hampresente mzazi hulo komoro ngwadisi na mzazi ula mwanamme habia mzazi ha mwanamshe komoro haba ntina ntujofanya baike mabashuhuli ngamjofanya baike maba n'importe quelle situation ntujwa batsone mwana hao rohangu yimsama na mimi tsanza alfango za kufitna ola mzazi lo komoro hambie mwanyanya ulo hunukaya na rikubali batsuo kajamuhiba na sika mkenishi hakajamlola gejo mkenishi ababelongozi rajina alafu la mzazi ajundwa kubali ngorma mahadisi bahola mzazi ulo hunu hashidi hakanti harambwa ula moto kaya weimoto uko ujikaza weimoto ikamgeneza nafasi za hai weimoto ulo na maisha ya hai mwanamme ula mzazi hakauha d'une manière ya kivampiri hamenye ula mwanahe mwanyanya hakawa harenge ula mwanamme hampresente mwanaha ya mzaya banu ula mwanamme ula ngemjufumu ongedada haduwaza ukaimana endoda honi hula de mwanamshola ya mjua ye mwanamme zerezon mazahiri bada hachange fikira hende abasangwa nzolole mwana wa mzazi gunambia Thuram le problème c'est quoi njaparo la ladamina njaparo muhiba tijatsono kaya ngo waili hoda honi wala de anjibia
ewa waidi hujivi ya nabala hutlende hujua wai wende hutsahandola yendola acceptewa gontu kaya vomie urenge mrajina baada mzazi wa hema na mshe ye mzazi mwanyanya mzazi hahe haumanipile badajo kawe mruamana gamjosbutina bekawe mruamana haukaba hagamhujua mituram gamhurambuo heliya we mruamana te enom sha kutimru mmetse na mjosbutin zambe imana ba kutimru mehir kujaone sala ubinadamu na ila regare premier regare heku de foudre waiwona wambangwa nzuma na mshewoi yeni mana ba kutiwoti mana mme c'est vrai wa ujishinda c'est vrai we mana mme wa shewo shaika bidule wa ukaya wa hafaa wa bango manzo wengi hamadi sheyatima ukaya mzazainge koma we manya mzazae yija mzaze gwanzo ikiama mzaze tida hupuse eka mzaze kajaka hupuse warenge mwanahe yeye yamzaya yakauduka dene magadla wallahi mzaza jamba ukabadiwe mwanadamu wapeu ibanu choja utsahendola hujangwa nzorenge mrajina shari hunrukaya wayimzaze diyahunike mwanahae sheponjo kanzano hambe mon frère gamuhambe zoeka gujaka ujua shaba ngozi juo shaga mu detail yolongozi nji e mwana mshonge Marseille banu gujule haniho désolé mzaza wewe nsumenye mwanaha sha niambi keza ya lulu rohobi keza ya lulu gamuhambie wewe bo shababi e mwana mshewu kajapano frekante na mwana memkomori ngamzambo e wanaume pia kwenshide na ujeli kahuzijua magadla maruvu ngamzambo magadla maruvu haukaya upeu sofa upeu gamjoni hu detaye baike tuheleza kujarenga ngoma yenezo zaidi yangu shaharma live ngojo ishia ngojo jeleza nidinu habebo mzaze wewe upeu yoro hombi imwana hao hakahunu hende mbiyo dena masakalava hende mbiyo dena mavampire kaja hubeli ya mkomori huja yao huje mwana hema nyanyo mtu yabo mabioni bane mwana mshe abasa ye mzade abasa dekrojeha woyi mzade mwana woyi mwana wa hema nyanya wa mzaze ikaode ya ka amurozi hau ya joma na me hasa dekrojeha abaturam je l'aime pas de c'est bon bano abasa mimi do ukaya eske hunda honi ngamjuka bien sécurisé raili wemrikao ya nanza ya lole mimi yendo da honi ya tsahandola mzaza sukau yanza mama hangulo komori ya fore mama hangulo hunu wasiabu waile wana mwana mme ya kubali rahadisi ya jian lole finalement ya jaya kauha yanzu ya lole mrajina mwana wa mzaza ulo hunu faransa mzazi ya kubali ndizo yendo la endeleo botura njaba gani majo sefini je l'aime pas sheponjo kwanza nambe ntuji sentence ani ntuji sentence sécurité hoda uni hunu ntuji santé yabwe pona zuna behewe ni abikeza ya lulubu wazaze wana hanyumo wenjuma wazaya hunu warende hama kaseto wenji rawana umengwa umonziani ngwa tungo huzamsi wana washe ngwa wenji hunu ngwa tungo uvula mabangi wana hanyu wana washe wenji wana hanyu buwazaze mkamjashida makontrolu wana hanyu juma utuhendari mahayesa nanyi kubi wana hanyu ngwa umonziani unupe wenji ngwa huzao wana hanyu wenji ngwa trenewe masi umonziani lobo wa hunra mru ya bangu anzo manahi manyanyo gujajo sayabo urenge woyi umnike manaho wana gamabio boshababi wewe tu vas regretter de toute ta vie haukaya urenge manam anu gorongo manam shotsom juangioje tu ram calme-toi non je suis fâché tina uji calme godu warenge arajiha je amzambo godu yarenge saya ya ani yarengwani kabila zinrojina n'importe quoi. Tu penses que vraiment un jour au moins je vais marier avec une femme qui a pris le magadla gamzambo njajorenga mwanamshe yarenga ni magadla baba mjoka kena ukasawa yangu kena usamia kena uka équilibré gejo élargissé kena uka normal gamjo zamba gamlulitsina no bebo shababi gojo henda ndo wa regret she mwanamsho kana uturuke masakala vaya mwanamsho kana uturuke magadla wa kana waturuku hakamla magadla na kerabi bakena paro jokiri yikesawa na singa juke magadla la wobali ya armu fatal wobali ya ultimatum wobali ya 1 mètre na 2 mètres comme just putin zambi eni mwanamsharungwa ni gadla nande je m'en fous l'importance mdati sputa jabana ni komia jao banjo amjo poamle manyo
sina oze na mbamu alafunga mhabia ubu mwanamewe wega umjufumo gohundo daika mru wa mjua ya wanze umanze maelewana wende hudeturne hurenge mrajina ikawa uwohunu Marseille hende zembio zaha kira mgoenga mzambo paske wa upe uyoro hombi hende zembio zaha harma mjua Marseille kabila zinji za magaga hadinga mzamba mbabu hadisi na kaudo huza winga mjuzamba butuna gamenyo humenye bomzaze gamenyo waha ya wele dabadi mwade shababi we yasoje fikire nzaze wewe nyabikiza ya lulu wewe wedwa joka hulozo zemali wedwa jorenga esi ngonu ya ukaya vumye ujeuka semana wahimanyanyo ya mrume ya jatsa handula wasama edata maikubali ngojo mnike mwana hao wa mzaya vahele jindu linu katuele wa ya ukaya weyanikiwaye weimrikao yalo recherche emagada wa mtsaha wani vani yanjia wa mrengi si gerecherche katama gerecherche koma mruya enshi dena wangwalo wa anwalo na ze bombe nucléaire walo na ze bombe atomiki wamro shida mrafanya mtezo n'importe quoi nyezi munaniki khatima njema ya rabbi nyezi mgarniki musomwema rojoka ya urenda na ikazi enshi wazaza hangu urenda na ikazi enshi abasi manamshe wei kati ani katu jisante Hinda tabo katuram. Yemi moda honingam du corps de santé. Bien sûr. Chers mes sœurs, je jure au nom d'Allah. Depuis que je suis là, je parle depuis trop longtemps. Madame Shem Komolu, tabiho, souffle, kani para. Si on ramba bano hébergewa. Mwati kani ata sosi ya ukaya, turamu haronga bo madame Aminike madame Shabasa kujoka bien sécurisé. Parce que mzazongu jo helelea. Et que dans un enfant ngoza kimafiti. Na yengu juro helezai. Kana ubaki. Na kwa nadamu wa roho njema s'il vous plaît zazahangu. Izo juanzi zemana hanzi zemanya himanya nyu. Mzaya wana wenji kamtushita mwa kontrole ni wazazi mlo unufaransa. Wananyo wenji mkashini manyika mwarongoza. Wananyo wenji umrani mahiyo. Wananyo wenji ukamrespekteni. Gajo skwitiri zambi. Wana mwayaza ya unufaransa. Okado mstehino wenji. Harma 100%. Iyo 5% wana koisha. Oui maman, oui ça va maman. Je ne suis pas, laisse-moi tranquille. Je reste dans ma chambre. Yo de bazi ya ngamba kondani nsupi hali nilete tranquille. Alafu gari mabini wazazi haka. Kamdori ya Mwenyezi Mungu. Kamdori ya horenda nai. Wazazi gani wenji unugamreda wana wenji wa huwanyanyanyi mbii. Wananyuma waza warendi hamaka wakibu. Zankili zitlawa. Wadungu wa mabange. Gwajilimo sendani zadro gumodziani. Izo zontipe hasubabu de 0 milioni zobu wazazi. Izo juanzi zemanya imana wanzi zemana imanya nyuho. Ma wanawashi wanga wajahunwa eberge wa vuliziwa. Wababa wenji wanza wa viole. Wajumba wenji wanza wa viole. Wanawashatu wanga walumala honwa eberge wa. Wazazi hao ikawa watsawa watilolo. Nuwa heti ili walufanya walufanya menage. Ili wadu wapishia. Ili wadu wanusa. Oli ya wahansi watapile maisha. Ya wanikanroma watapile maisha. Na watasha mbazo watapile maisha. Shawanu ya ukaya vomewe ya jaba kivanu. Ya doni pishia. Na unlisa. Na uhosa. Mimi njuhendo jita. Kamranti wazazi s'il vous plaît. Nyojaziga mpa umaha. Ikatsaba wazazi tidani nyoti pia. Dua jisanto hao dua azifanya hao. Haukawijwa hanyu gamzifanya hao. Kamtuanza mono wanaho wanyanyanyi. Mbaki haureda nai. Hautimbambi. Hewa zaze. Kadiri ya Mwenyezi Mungu mwanadamu hufa. Moto hufa. Mrumdazi hufa. Mrukoko hufa. Mrumbaye hufa. Bahata mana mrumshaulona grossesse ya 2 mois 3 mois mwana yojau pour mbaye yojau pour. Mruja uzaya mwana pendant 9 mois de grossesse humzayo sikuwa mzaya hafu. Kardo joka haya hunuri jangarjo ulawa. Haini mruya kana rohon jema ne manyanya. Laranti se rohombi. Yehe gojoka oze koli maudu hundele courage le kilo bomzaze. Ye mana hawabegu parwa roja mezgelegele. Na we manyanyo henge komori hatabiha. Raili hurenge mrume ya bidia lole mwana. Humnike mwana hao wa mzaya. Ne mwana hao wa mzaya wo deja ngena virus. Tu ram go exagere. Ngena virus am jozamba. Désolé. Gam jozamba ngena virus. Bo tu ram go exagere. Gam zambo. Parce qu'on remet à rohombi. Yapa gam husove bo mwana mmewewe. Wode ujoka cinema. Uke jinro. Yeka wende. Holo la mwana mshika holo à la recherche. Ikoma gadra piangwa msaha.
magadla pia kwa na mabandon nyinga mwansoka gojo da loli mwanamshe yarengwa ni magaga ukaya vule dini gojo ka satisfaction ma si wandrika ngar simbo magadla wongwa ndao hamalala wongwa ndao hamasahir ala fukoli mrugu juhomu yala tsindana wali warange mwanamshe ikawa zembio zahe pia gajapanga mwanamme mkomoro shi bazaha warange wanashi warange watoka juma ulenga magaga na kabla zurajina leo kweli ngondo atubar mu piège uhundu daika hufuhilo hulanza upasa kudefudru nizo gondo walilawe uhudunge mwana mzazi antuke mwana mshirambitsina nuhambi et mwana mshikatsina janao il a pas besoin de retourner et je te dis et je répète il a pas besoin de retourner avec toi cha imana na bo messager c'est pas là mzazi tsimwambia mzazi kunambuka no niboturamu izo menjazi jua watutsanganyana bomza ebu watsanganyana ukijua mbie mwanao kaya mafi uonde ulolo manyanyuho haukanga mjukaya izo kanizi uzandao bomzazi wewe gonjonga mimi kanizi comme si je suis un bébé que je comprends pas nsolo za idéologie fantomizani ami botura munjajua nsujatsu rugo wazima rugo wazima na deja msamhansi ndola ya hima na mmene mwana hima nyanyo ngo wazima na mna Jésus ambe no shahu kaujwa ukaya humharai mwana mekada mwando yakautunga ukubale ndola demzaza hima mwana mshagu ya lokomori waja watunda kwa mwanamme waziona maju kwa ufunga tijima kontineri wa mtomba mbeza endis kwa ufunga mbeza makontineri ya lona tiji agence fantôme je sais pas elle est comment alafu ikweli banda hutundizo zonsi pia gomrengo unike mwana hao vahe mwanamme wikatsolewa ya ukaya oleda ikazi enshi usahu metewe hatombe amoureuse de toi jauka usebali hudwaza kaono gondo walole mrikao deja hasa kena uparo josamia kena usamia mbabi yoenda wala kujo jivi wangu jodo jivi wa shinchenga zabatani sha wallahi kena usamia wallahi ngojole ndo sinema wallahi magadango johure meya hata gamre ditsina nyambe amjwa menyo gamre petoni menye ye magadango johure meya hata hakemo na mshogi maksiba nungara mjohile kujibalia kaja paro interesse hana mwana memkomor yo interesse na me magada shahukubali kweli gomlolo ure simana msheka odeja husamwele wana botura chaminja parla la mina et ça oblige la les donner ça oblige la les donner ils ont pia boîte c'est comme solo kawopeu yorohombi comme kala de nywa zatu mado joka ya urenda na kazienshi vanu huzayama na gejom kinishi wazaze wenjwa zaya wana wavuliza wazaze wenjwa pa maison de retraite wakomori wana haunda vuriza ma maison de retraite parce que kwa tushi de walela wana kona shida do abiria mwana mlatsumza ya yojo sitiremu mwana mlatsumza yojo hanzamu alafu mzazo dojo kango joliwa ngojoliwa izo urenda hao izo warenda mnyezi Mungu katsira dina ubumzazi embabye ko itswani ha parce que urende ani huono ya ukaya ngofanya rohombi urenge mrume wa muhara ya umnike manaho wa mzaya na we manahe manyanyo da ngoshoba sha njaju parjuenda hata actuellement nikubali baike hurantiho wa mbingo reje rahane jakashe mwanamshe deja sange dégoûté shaba sanzaba kana uji santé bien sécurisé shamwambie mzazi mwanamshi ulokomor usahura mboke manyanyo nge na rohombi usahura mboke ndo la he mwana haho manyanyo harangani ke mwana hahe ya mzaya ya baba sakaru mungu bahanura imbeha utsambe ukaya ya bakoda honiho haukekaba koda honiho kana uji santé bien sécurisé imzazi wonge na zinja jomrendazo ngena be abasamina rongoa alafu mlati do shangaya abasamina rongoa edo akati mwana mshajuka bien protégé parce que mzazi ngujo joka ya turam dans cette histoire. Là maintenant on ne peut pas jouer avec le fait sauf notre l'honneur de Jésus parce que ça peut arriver badi kati jati fanyomba nkomba règlement de compte badi kati jati fumati ulawa mais je serai content parce que mon rêve gamduka ça va faire mal à ma mère mais mon rêve maturam ntilale na hafa mon rêve comme me tue mon rêve comme me buter c'est ça
Izo deserve zahangu. Nsila le jamli ya tsola la ya hafa. Nundamlu ya reme ba. Ne djeke katsende. Ngujolenge makosangu yonsipia. C'est ça ce que je souhaite. Nsu souhaite l'aller comme ça. Gam souhaite nous là wa qui guérit un homme. Ben, gam jokale kalm, ça va déranger ma mère. Mais ma mère, elle sait très bien que Hazaya un homme, Hazaya mrum, Hazaya shababi, Hazam kao vraiment. Elle a peur à personne que Allah. Nyezi munanike hatima njema, yani nike mwisomwema, ye mzaze udo jokaya, hupamaha, hurede nai, niyabi kazi yenshi, haukanganywa zaze wenji, owana huwa nyanyanyi marenge ujahunu, ganyidani na umalahoni, kamtutsa hawalolwa, mwa bloke, mwa hato malahoni, wake juma usimbuha, juma ufanya menage, juma uhosa, ili mundo zinafasi zahanyu, mwarede maesklave. Wijwa hunga wandome wawadole, gamwa menyela uzendola ni watulolwa, ni wabakia wado mfanyani ye menage umalahoni. Na mrie mnyezi mgubo wazazi, mdojo ukaya hewe, hufaka ulaha. Hufaka ulaha. Ulede na itinjema. Gono, nyudone ma fantôme. Yewe hindu mahadisi ya wangu. Yebo jinru, bodaba. Et mahadisi ya wangu, je parle comme ça au hasard. Je suis différent plus que les autres. Njaparo on a message ya jaharma zera zona irongo wa mimi, jamais de la vie. Nous fanya message ke mwenye hani para hanabia. C'est para ye concerné. Une solution privée, il y a concerné en rejeté, il doit qu'à ton coach avant le jimu. Si jimu la lit, si je sais pas quoi, d'abord m'a dit. N'j'a pas regardé à fanya sujet, il y a sujet kao tirongouane, on a ma réseau. Il y a ma camboise pour les protéger. À vous les fantômes, ma tujouanza moi on est beau ma jimu. Il ma camboise parce que m'kabane mouanjia. Il est carrément réseau soit défendu. Chami kadolongo wa sujet comme ça, si je suis sujet Facebook yambanabe, si je suis sujet TikTok yambanabe, c'est pas mon truc. Mais on ni parle c'est indice. Il y a muni ni parle, il dit ni parle concerné. C'est comme ça que je marche. Quand je bloque mon jingo, bodada, jumbam safari, indalime. Nyezi munal pone char, yarnike musomwema. Rido joka ya urende na kazish. Agala mjomba amado il est djindulin. Yamba, et c'est le comme si je suis venu chez toi et de chercher ton histoire. Bon djindu. Mu paroti farila. Et kati farila mi katsorongoa. Chamutunda ze côté ti para y côté opposé. Ti djou e hadis. Et que mwanada mukajaneli en privé. Yede mwa katin ko javan. Hamada bokaye shababe kajaneli en privé. Nzaza mwana msha kanzana mekaliz. C'est pour cela que je viens là de parler. Nyezimgu narnike khatima jema. Nyezimgu narnike musomema. Nyezimgu protéger mwana mshohako. Nambi ukaya t'es un ange. Tu vas trouver un homme digne. Un homme sage, il va te respecter de t'aimer. C'est vrai. Oui, moi, n'amène m'jouao. Yo jibaliano. Yo akweli. Shamgono kaya. Oui, m'rumemrumche. Haukaya haja changer de selko. Wakati kao. Haambangu hanzo. Wande utsahandola. Hakubaliwe ndola. Bandaika haudzulo somo mzadzolo unufaransa. Shamzaza holo komola shinda eleze mwanyanya haelewa. Banda ndola ifanyiwa. Sha mzadze hashidi hamanipile ula mwanamme ngumnuke mwanahe yazaya. She mwanahe mwanyanya hamu inyolo subhanallah. Nyezi munarnike khatima njima. Nyezi munarnike musuma lojoka ya hewa ulida na ikazi yenshi. Ulida na ikazi yenshi. Nyezi munajali haya son tipan la lojoka ya ngami vanuga mjulawa. Moi je suis là Turam, mais je vais quitter ce bas monde. Je ne peux pas dire que je vais rester. Comment je vais rester là? Alors qu'il y a un moment que je vais disparaître définitif. Pourquoi vous, Mtsuhamada, Mimaïlewa? On est des humains. Il y avait des gens très importants dans ce bas monde. Ils ont tous partis. Il y avait des sahabas. Il y avait des prophètes. Il y avait tout le monde sont partis. On avait des mamans, nos cocos. Comment c'est le jada ya ukaya ngarjoko bakirenda na unayi?
kamkara vinywa zaza mbadono kere vikijili ya woi shagunu ya ukaya ngomenya unikimana hao baile dabali nukatolo kangodo warenge mrikawo vraiment ya sayaru la mjwa Marseille. Vous pensez que vraiment Gardjom Lourjol la manam se djuka manam se mkomori Cha et harule avec des hommes comoriens. Halula non homme comori ça va. Cha halula ni magad. Nyezumuna ponesha. Zahuana de moabeleze et mettre na ze 2 mètres. Rumblende ndia elele. Wendi bala ngwanzo uremo katushida ya jibiwa. Ngwanzo ureme katushida ya satisfaire. Ngwanzo ureme katushida jacule. Guzo judangale n'importe quoi les comoriens. Yasi abudangale wala wa mandisa. Soka yobetani. Soka bunga we mjinga bo cinéma. Gondu ya bondo ano cinéma. Ohenda kujuruda sinema ukaya kuna ushida msatisfe. Kuna ushida mjosmitin zambe. Hauka déjà ça a roulé avec des gens qu'on connaissait pas. Nyezi mnaniki khatima njiyama mzaze wewe. Hewe. Kuri ya mnyezi mgubo mzaze wewe. Imana mkomoro wa ihatsa himana himanya nyuho ya mlole. Mjaya bumwele wana ya lole mana himanya nyuho. Na wede kina wa mrega ujahunu. Shango nuke meilleur solution do umrenga unike mana haho wazaya. Na bala deja msamu hadisi ndole ya lole woi. Yoro hombi wa ifanya ili mana himanya nyuho ya tilolo. Kardo joka ya rijanga rjula wa zaza hangu. Vanu mana himanya nyuho de mana ha. Mrujwa uzaya mana ya keka hufai. Hurenge mana himanya nyuho ha hufai. Mrujwa uzaya mana ha hurende nai. Mana wampaksa nziani ha hurespecte ha wanza. Nyezi mnaniki khatima jema inshallah. Haukaya bo shababi wewe. Wajua mana mshewoi. Wambango mwanzo. Wambango mlolo. Wanda watsahandola. Ya mzazolo unufaransa bada sidi mana ha. Ya njarombi. Ya tukanzi ndola. Shaenda atendola basa ya acceptewa. Ikabidi ubaki done mana mshewoi. Shawandi hata ukubali mzazi. Hahu manipile ushange fikira. Urenge mana ha heye ya mzaya. Urensi woi. Kutujua ke mana weya uwe mzazo ya mzaya. Uwe mana ikawo. Wumana ikao yenda hata ya exagéré ya pama ikamana mshewo hunu Marseille yorule avec les ani magadre bazaya la même magadre kaja parosh de na mana même komor ala fuwa wongodo walole uo utrahi woi urenge wo mzazi ya mzaya shawe mwana wankabu wa mzazi mwana hemanya hukubali kodi ya mabandone yenda hunike mwana est-ce que wa binadamu what's binadamu binadamu urida na ikazi ya shubadzaza hangu karkara gani mdodo jokaya izo njwanza zunga mwana na zunga mwana hemba nama bani yabikeza ya lulu ekado nza mji kontrolu wadzaze wenji wana hanyo wenji zankiliza hangu au hamagaba gebea zankiliza hakazitsi njema uwana hanyo nsi pia wenji nusia hao ngwala lao monziani ngwatraneo hata 2 heures du matin wa rentre wana hanji mwaza ya banro anomero wanawashe kamdo jokaya rumubikeza ya lulu wewe joka hulo za hurenge mali harmazo zonsi pia shahono kango duarenge wo deja sa ya donné virus joni kele jindulun vale jindulun ngali jao shatsuhambia wohenda hufanya 2 fois kujashida wa msatisfe kasuruka yangu johuro bonze wakati ka wohenda mbio dena kabila zinji huno Marseille ikakaja para interesser na mwana memkomor hujavasa hukubali hurengwa ngoni kiwaye urensiwa imrajina wakati kao yemzazi defanya upeo. Oui, HM atampaka dabo bon. Désolé parce que je suis en retard. J'aurais été au boulot à 10h30 à me couper live parce que souvent c'est live. Nyeze mujorne ka khatima jema yarnike musomema mrisa mikanga bo makalima déplacer chakabatsu wakati rujua abandone o wana shohatu kabatsu wakati rujua abandone wardewangu zenai garju wambia waelewe ndojo kaya on n'a jamais parlé au hasard mais quand on parle parce que on a tout si ukana ze indices si upara ze de côté njajo paro jofanya jima jindwa masafari ni winjo hao wakoishi asuiji wazibabu ha comme ça mais quand je parle de kemro hanambia tsiliti pare concerné en privé l'onge solution et que concerné oui mwana mama yote hani rejete do kati ko javan shazi hadise zinji zonga mshido tsiregle en privé yaboga mwambioni zi hadise zinji gamshido tsiregle en privé zinoni jauba no tsirongoa wandola mbeke wa hiri et kamba wa hiri OK vas-y tu vas écouter toi-même kaja husu na balatsi hupara ile runge solution en privé sheka hunge jete do kati ko javan alafu njaparushi hadisi Facebook na rongoa njaparushi hadisi TikTok na rongoa ze suje za hangu mimi wami ikao owenyi do ko unipara tsidika wanipara si analyse tsi para le deux côtés
si hundungio katutsirongo shamika ishamambo vala janza mojo n'importe quoi mitim safari mitim na ijomba ya tsunga malezi na éducation. Quand je parle d'abord na émotifs je ne sais pire nyezi muna ifadhu mwana mshohak ya mnikero honko dojo kango jonda mwaji na zionamaj nilina mbiyele jindolinu kaya vas-y va nager, tu vas te trouver dans une piscine. Tu vas te trouver dans une piscine, tu vas nager toute seule. Tu vas dire au secours ngamno au kawende hulolo mrikao au gondolo mrikao vraiment watrahi mwanam shikao de mwanyanya wa ma cousine wana kongo do amlole cha tu vas nager, tu vas tsunga heli nous deux là donc vas-y fire n'importe quoi on nous tsuka ujaonlole na bana kuna kosa mfanya tabarongo njibio n'importe quoi. Nyezi mnanike khatima njema nike musumema yarjali kona damu hanzana na ubenzana rinso pure de jokaya si wanadamu hulunda na kazi nshi kabatsu ko hufa ko ulawa chason sipia on va quitter ce bas monde.